Yang burukku sekarang kena aku ritmenya sangat kelingan tuku tahu. Tapi surah mudah HP nasahat. Burukku sekarang kena nggak baca masih perkawinan lagi kok. Salam Uli. Sedih Uli sama Lili. Jangan. Ini dong yang murah udah bang. Saya berjumpa ke partai terpus jual di kosannya. Tuh ada na suratan. Jadi udah teh. Saya mau berarti on. Atau mau basahat lah mau jauh martapian nanti. Mana cepat dulu deh. Mana ini sini surat Nino kan. Wih kan. Jangan jomblo putih. Turnagodang 25 November 1110 Mandapoton karantina Boru Panjaitan di Jakarta. Horas Madok moleate dohita tu amat tadibata pardenggan basai ala dileho do dihita hahi pason terlumubima boruku dilehon debata hahi pason di pangaratuan marhiti suraton rodo hami pabuahon tuho boruku ia hami sehat do dinalaho makirim suraton. Suang songoni maho inang di bagasan hahi pason maho di Jupang suraton. Inang nungatung masay masihol hami malungun pajupang dohot ho. Muluboy mulak majoho di tau baruon asa marpungu hita rap dohot anggi ibotom martangiang di tau baruon inang mulo suadong si humisik di bapungu ho nalaho ongkosmu laho mulak kukirim pe ongkosmu sian kantor pos moliate madi tuhani Saitu hatta mangaramoti hita salukutna sianau inangmu nai karantina boru selain masih ulah tuh inong masih ulah situ tuh doa tuh inong nang dohot tuh kai botoki anggiki rohaku nian mulak mau tuh huta rak mahi pemerintah tal doa maktuk baru alai si bayi nuguna sorong ini tutup itu tahu ma aulongi pangaratuan nak saya harap ya mulak tuh huta tuh ki sotong dia rohami nong nama sama lu baru mau tuh inong si kursi tuh doa di pangaratuan Dang hau na bolo na winong pangusadean Dang tau na bola kau winong lapar langian So tunggabe diripu hoino na mamorau
terganti baju sadar dang nama kolita winong di nahusari dang nama jua awinong dia kahatami so tunggabe diripu wino nahu jua podami holan gowarna do inong au di perjalanan soboi tertuhur baju sadar holan gowarna do inong au di perjalanan soboi terganti baju sadar Lah, tapi baju muli. Gua kata anak kan ya martabian. Ih, udah lagi martabian udah bisa ayo. Oh. Kali ini maju lo. Pas si wasol semalam. Tahe. Berpuja anak kan ngas surat nani tongas ninongi syakura. Las lumur roh aku. Gaya mana tek melu kuli. Uli. Oh. Arong nih apa yang mulai bicara Arong danyan, sadi harwa. 100.000 nyan uli. 100.000. Arong danyan. Lebe, mabiar hodok udah pala memijam. Cara tak. Tapi memang ada sebut. Oh luli, ngapain nak? Hatop nih. Mulai aku udah kerja luli. Kalau tu bulan depan mulungnya gajian naik terus lah gitu. Soalnya ini nomor dong ada bah. Saling membantu di tanah perserahan. Oh loli. Bu ni jadi dong bulan tu tak? Jadi. Shalom. Bah, baru ke karantina nggak mula. Baru ki. Namula do HP hoy na. Matu masih malu na sa lilingon. Pito tao maliling na ako na mga ratoy. Tingot to do HP ro to hutaw. Mang burki mula ate marituhan. Saha do HP na di bagasan hasihatun baju pangdoho inong mo. Mula ate tuan. Natulang. Tak si karantina, si uli daw natulang. Hah? Uripo do si karantina ho. Daw natulang. Alay sehat do si karantina. Ititibon ni natulang surat tu natulang. Ama tahi buruk. Uripo nak si karantina ho. Tanya ko mali natulang. Asawoy mo sa kamera pak mulak di tahun neneng ro di bagas selas ni roho. Saha masurat ni si karantina natulang. Mula ate mo. Saya menatulang ate natulang. Oh, lu beres. Mulang. Oh, lu natulang. Nang pala lungurahan natulang dah. Mama dan nguruh aku beri. Murid nak buruk si karantina, HP nang terbayang-bayang do HP di haroro di burki. Bebere, kudu HP ku ada matung satu per. Wala natulang saya ada. Ada tu. Mula majalah natulang lanang ay petro matungal di jabu. Akhirnya mo may tapere. Tak pala natulang. Alana o mapenga terpayi may jabu tong. Jam mula ko pere. Oh, natulang rope amo sa sabut dan tulang. Oh. Kuliah kami ada pere dah, hati dah. Masahat tapi tuh mada. Oh. Mula mada natulang. Buruk ke si karantina.
aku ripon sahat tuh nang tuh tahu tapi surat mau dua HP nasahat aku si karantina nggak macam masih lawin ang ida kok. Jakarta, 10 Desember 1930. Manda poton inokku di huta tornagodang. Horas. Madok mulyate do hita tu amat tamartua de bata disiala sehat doau didapot surat nino. Selamat hari Natal dohot manda poton tahun baru madihoinu. Pasahat mata beku tu anggi ibu toko doa tu sude keluarga na di hutan. Au peno tu malunga situ tu doau songon na di dok munai. Pajupang marpung dohot anggi ibu toko di tahun baruan. Alai dang tarbai nau do pemulak ino. Jalahu boto do buah parhepengon di hutan. Perlu dope si humisik tu anggi ibo toki ala di bagasan persikolaon dope sude. Adong dohu kirim si humisik lao manuhor kue hoda-hodan. Laos di bagasan amplopon dohu baen 100.000 rupiah godangna. Tangekon hamu maawinong asa sehat-sehat au di pangaratuanon. Jala jupang perkarejuaku nalumehet tu ari namangi. Asa bui hita pajupang di bagasan lasni roha tu ari namangihut. Sabar mahu inuku na burju unang pola lungun rohang ala sebui mulak muse burus yakangan mon siantano perjalanganon. Horas madihoinong sian au burung karantina boro pejait. Nanti masih turi Tuhan mau jawabin ang surat ini lumut di dunia ini aku bilang ala sehat-sehat tuh di surat ini pro kelas roh aku celah pengen kirim nih maafin yuk painok kumadutur masih kue sama nani dukmi saya siap mau udah buku di pangarat Tuhan ini tangi aku paka arina mangihunyan boy mauro asa so pusiolo deh nang dah.